Damar Arkol Krwit Lionel Messi Kylian Mbappe bado Erling Haaland. Hakasin mi madan kebaar ke group stage FIFA World Cup arhajar arponriu. Kum taru barok lai teli kini kiri kata ke Argentina, ke France, bat ke Norway kila qualified syakarau thar titu. Hakasin mi madan ke ban ningkong haka World Cup karau ke ban ningkong. Messi ulayo laikol kata dek hat-trick. Mbappe ulayo arkol bado Erling Haaland arkol. Mentapat haksen mi madan kebaar barok langut kini ki rang lekai layo mar arkol nagamta karui jongki. Kumta tang hakini ki arsen mi madan Messi hakini ke World Cup layo sankol. Kylian Mbappe layo saukol. Erling Haaland ru layo saukol. Ke Argentina kelapen limno ya ke Austria da aran not gol hakabayi kini baro arkol layo bantep da Messi. Ke France kelapen limno ya ke Iraq da lailan not gol hakbau Kylian Mbappe layo arkol kadbau Dembele shikol. Kylian Mbappe layo ke kol ke ningkong hakam menit ke katsau ya kepala assist da Michael Olise. Nang tau Kylian Mbappe layo sajikol hakam menit pesan pusau ya kepala assist da Ousmane Dembele. Kadbau Ousmane Dembele layo ya ke shikol hakam menit ke ndripun riu ya kepala assist da Michael Olise. Kum tau Kylian Mbappe layo arkol marwe kadbau Michael Olise ula assist arteli hakane ke jilekai persya ke Iraq. Kadba kane kadang dei ke kol ke baningkong nang tau Ousmane Dembele haka major turnamen nak ke France. Bat kane kade ke jingmi madan ke basis paksin nak jo Kylian Mbappe nak ke France ke bau layo hadu ndru pokol bat sapho teli ki assist. Bat Kylian Mbappe menta om dei tang utau rangilekai ublayo tep kol buntam nak jong ke France. Henry Kylian Mbappe menta layo kadru bat close hak jeng yo tep kol buntam hak FIFA World Cup. Hakaba mentau Kylian Mbappe ulai yarengkat batu close damar kat nrukol kadba ubla bat menta ya kane ke record kum player bayo tep kol buntam haka World Cup udai Messi ublayo kat prakol. Kumta arkol dan kam ya Kylian Mbappe ban yarengkat batu Messi bar dan kam laikol ban penpra ya ke record jong Messi haka FIFA World Cup. Henry Kylian Mbappe tang naki kat nriu senmi madan haka World Cup ulayo hadu kat nriu kol. Ubadai player bas tetam ban yo tep kol buntam haka World Cup tang haka arta kaba arpu news nem. Kaba tikena ba udang la ban penpra ya record jong Messi. Kadba kan Norway kelapen limno ya ke Senegal dalai la arkol. Haka ba Erling Haaland ulayo arkol marwe. Batkan Norway kelarung syakarau thar tu. Hakaba nagi arsin nyelekai haka World Cup Erling Haaland uladayo saukol. Batkan negrang dei kejing yo yelekai ningkong du jong Erling Haaland haka World Cup. Kan Norway kali batep kol ningkong haka menit kwa saupulai lingbau Marcus Pedersen. Baru Erling Haaland layo haka menit kwa saupupra ia kepala assist Dau Odegaard. Kadba ke Senegal ke yo ke shikol hakam menit ke san pulai lingbau Ismail Sarr ya kepala assist Dau Sadio Mane. Kan Norway ke yo bing sa shikol hakam menit ke san pra lingbau Erling Haaland ya kepala assist Dau Patrick. Bat hakam menit ke bakutno atat ke jinikai kata kendai po plus lai nakal ling ke Senegal ke yo bing sa shikol lingbau ju Ismail Sarr ya kepala assist Dau Nicholas Jackson. Kumta kudno ke jinglekai penlim ke Norway ya ke Senegal dalai la arkol. Kumta ke ba itenat ke dei hakene ke jinglekai na du menekamit hadu menta menstep. Arkol krwit Messi, arkol krwit Kylian Mbappe, arkol krwit Erling Haaland. Dia tongen sepej sa ke jinglekai ke bandangwan. Kublai shibun.